Umrongso go feel along NA Division Staff Picnic da mahut thingpia klim ke eteka. Bukajan SDO Civil Arideng AJYCP tumpen di Mahasawalong aron repen koila ki pura puthak pinpura lo ki pida. Longpai Baptist Church Ningkan Pharoi si ki plengar ni si abaha Centenary Jubilee Mesen Pen kitalon. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long peneli sami beauty bepi pine birtang ton pen arjiponitha. Nona kaya hud inglong arlok thengpi prang ki pavir bomajok arni kesu ang tang sitame nang bat bomlo. Lapenan parta arve ke jang sitame nang jum ponlo. La sojok lang roy lang jeng doanta lang nang kreng et kangjang no. La pusona por hut ke damtang arkoi ni phai Chris Siarni Garampani Range angkang umrong solong Northern Afforestation hinten staff picnic ki paman pona hut umrong solong nongnam ka chithang klong go filalong thengpia klim ki ASI dengpon. Ki joi kelang hut pusitame NA Division atuma bangke mithang saimo jasemet thengpia klim ki ASI bang tengni pon pesi di Mahasau district angkang umrong so go filalong ki joi kelang aratum abin ke sangaphan thengpia bin kinang son binong pumatha ponsi rongkep sosia thengpi arong e ponlo. DFO Robising India hinpen thengpia klim ki ki pangcheng ponalong ACF Manthau 1000 Ranger Longking ti Baithalang so Ranger Sachin Nath HDP Ranger Babu Tiso Garampani Range Officer Danmai 1000 atung chetong dunsi thengpia klim ki ASI dengponlo. Bangso thengpia rong ki epenajok jongsi lana la hondun pemi plote irong pensi bang pharora tuma bangke abin cheti bin ponongpo lapen long rialu thengpi nang virrangrang apor hura bangke puthot thengpia klim ki edun pen puthot kilir senga hawar ki paman verje phana bangke kinang sot la sojoksi NA Division hin pen matha ponsi bangso go fil along thengpia klim ki eponlo ke ponta thengpia klim doan ki palana pen ki pathi pading je phan pura Garampani Range Officer Danmai 1000 phansi arpu pektikang no. News report Karbi Anglong Live. Kidamtang arkoni phai trok arni di Mahasau district umrong solong aron repen koila ki phur bomahut hilikarlo men alang ki jangdun ajo koila hilikalong sai ki klem bom bang thongke batum fit pharo ki thom hilikarlo dokoklo. La solong an pen bang pharo so se police CRPF SDRF atum pen kipajok japhan ajonerlo kabor I ponlo. Bonta umrong solong ajer ki dingklui pen la so koila phurbomlo. La sila so along kupuson si la puson aron repin pen umrong solong koila ki pa phurlong pop mapusi karjulam thi palipon. La sila solong kachirabdun ki do bang phwa tumaphan prabjin pen nep ingnang nangji. La pen la son nang ki mandara puthak AJYCP pen ningduk chipaklang ponenti. La sila so puthak pini arkoi ni phai cricket homani ada por phai kri sirachi timapor Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Bukajan Regional Committee tum chepatir piponsi India Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah lapen BJP Tiripia Maiphu JP Nadda tum phan panongsi Bukajan SDO Civil Arideng epak pinpuralo pajirdaw. Alang itung pen ki jong pon lage prabjin pen hilikarlo ki do tumaphan ki phurjia phan lapen ahya masor tumaphan chelon chit akirap pipajir nangji lapen aron repen koila ki phurasai in tonangji pusi pinpura lolong jong ponlo pusi AJYCP Bukajan Regional Committee Maiphu Sandip Saikia Chunbang Niloy Dwara lapen AJYCP CEC Klembang jitu phukon atumpen pachini pon. Garulosa তেখেতে যে জড়িত নাই তেখেতৰ যে সংবাদ মাধ্যমত যে তেখেতৰ পত্নী যি অনিকা গাৰুলোছাৰ যে নামটো বাৰে বাৰে আহিছে কিয় এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে একটা তদন্ত দাবী কৰা নাই আৰু আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই যি উমৰাংচু যি কয়লা খনিত যে যি এটা বৃহৎ চুৰাং ব্যৱসায় কৰি আছে এই ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত এটা আমি CBI এনকুৱাৰী বিচাৰিছো জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে
Bukajan penanan terang Karbi Anglong live. Longpai Baptist Church pen centenary jubilee lama ki pangjar jubilee pong ut ki but la pen vuthung joni ki lo pen si ningkan pharoi si ke pleng centenary jubilee ningarong arnam akanghon kangjin so akirap kirailong kache hok pen si armu ongtung chingrum pen talondun Hamren pen kilometer ko susi kahilo Longpai Baptist Church pen centenary jubilee mate ningkan pharoi si ke pleng ke talona jaime dengpong Longpai Baptist Church Monduli ke damtang Parokreser Kebra inkora pli mate 1924 Seng Ponsi pining surhini ra inkora pli an ningkan pharoisi ke plengpen kachehok ningkarong ke the neani arkoi chikloni phai kep arni si arni kangthim talon pon Hemphu kiplut plea kang hon lapen kangjin so do bompu athepi Bible kang thir ningdu kalun Anambar ke thom angdeng so inkorai si pen inkora ke thom pen enponsi jumisen arna malam ke than pajemi pon Labangso centenary ke talon ponalong Reverend Joseph Teron pen jalin si kachikimo jaime dengpen KUBC Mephu Barin Sarjon Hanse pen lama pangjar pon Bangso phi mondoli ke sar Baburam rong phar pen jubilee apong ut but pondo La so phi ke jok kilong ang thek vuthung joni pangjar si lopon Centenary Jubilee ke talona long Khironi Area Council Pastor in charge Sikari Inti Hamren Area Council Pastor in charge Samsing Inti Church of God Pastor Reverend Piking Sonteronatum Chetong Dunsi May RDP Dun NJKBA Youth Secretary Reverend Sonjering Lengpen Longpai Baptist Church Ningkan Pharoisi ke pleng Centenary Jubilee ke talona puthak Arna malam jumisen than ponsi kachitong rat do anaphan aning parung tekang Longpai Baptist Church under KUBC along Ningkan Pharoisi ke chok ke talon along Hamren Area Council KUBC Pastor in charge Samsing Tipen me kachapem phupon along me ke phalam thelapen aluhi ke pachinia jaime mondoli kong chunbang Andrew Steron dengponsi arni kangthim arnamaphan kilun kirokar chwasai do an bijutsi ingthim lim choklim pen centenary jubilee ke talona jaime ke deng pajut pondo ini arni Ningkan Pharo Jubilee kape manlong lapen ka celebrate long pot lapen ada ka celebrate atum da ka monduli sora phanta kardom pilo alang litum si piduk se non chun pemelo so ki jok ak pacha thangela hello muni da tum phan ningkang sam ka wepen ningkang sam ke doji aphan mate data long rielong sitame aposon kisung pen lapen ke jok ke longji bangso ka pacha thang asipini ladak ningkan Harui si ke pleng hala bangso ang thuntan aposon si hasroben chapsi anso se monduli si rongi si mate ituma khai si tame ningkang sa lapen ke jok birta anso se ke mi ponbomji mate ka prang ponbomji pansi la bangso jai me chipon ala KBC po bangke ningkan phur pleng pleng setelah so monduli ge hoton sapsi ki tekang jeng monduli lo hala sopan khai sap non ningkan pharuli robo sir bas ka palon long pot arna bhata kiro pilo Ningkan Pharoisi ke pleng ke chok labangso ajubli katalon long ke wang pon ningarong pilo lapen labangso jubli katalon long la ke arna mi jumelo lapen Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong live Sport culture ansosi angsong ki ponja phan po ki mangpen aningkan wangson thak pining le thot setame Karbi Anglong Thomas Council atum ki patir pipon ingdeng ke thom inter MSC cup surihini rain kora phok ki pathu pangcheng pontanglo Arkoi ni phaikri siani lakha kre phli korkanthi constituency ka parlo samilang so mini stadium along ingdeng ke thom MSC football tournament pangcheng pontanglo Bangso ke pathu along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang hin pen kang pupon along MP Amar Singh Tisola pen Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tisung Chirapdun Bangso hut a constituency 3 sports alama sitame mithang MSC tumari deng pen lama pangjar ponti La Sophie football ke pathu chengpondo ke pathu terang amen lage Korkanthi versus Mahamayang Bongsi pathu pondo Mahamaya tum ke theng muchola jok ke thom isia gol pen Mahamaya tum si chepa haipon
Bangso football ke pathua mai long Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram long hang hit ben samilang so mini stadium along ajona lo ke pathulong Japan me mate light tapipon popusi lamchak pitekang lapen samilang so mini stadium along open stage tame bipon popusi lamchak pitekang ancho takalisi samilang so along forest rest house ahem tame kimpon popusi football ke pathu ke langara tumaphan lamchak pitekang La CCM rong hangapan korkan thira ratum ahir jumi pajerdun la sonsi ingdeng ke thom inter MSC football tournament opening match of Bharman football ke pathu me sen mi at pen pachun pondo social media along theklo yeda ramona tum le tuke MSC CM MP tumta theklo la si akon tekol ke joni la si prakin Kapitan G. Panda, Karbi Anglong Thomas Council, Hukum Pipo, Lapen Bolipon Profesional Badan Pacidi, Lapen ke, Ketang Kediman Tabe, Kediman Tabe, dan lokal MSC Rajut Sokai, Mate Karbi Anglong Thomas Council Speaker, Mate dan lokal MSC, Dorsino Hangai MSC Mailo, La Ketang aturan dan kepentingan fungsi ini wajar kalau sampai dengan teman pasti jodohan itu. Samilang suara aning ke rung tekang lo ke patu anak tutai lipat pang dengan itu ke pendem. Bangso ke patu na tutai li Karbi ari suai jangan tempat tekang di pepang dengan itu Olympic level na pendem football kustame national level wa state level lagi Kubipima awar sai kinangi Charlie mereka penting sekali. Dong makak pen SMCT Karbi Anglong live. Kidamtang arkoni phai kri hiniani Karbi Anglong samilang sualong MSC Cup ke pathu ke pangcheng pona sonsi West Karbi Anglong angkang Chinthong constituency ke parlo rengsi bonak lamalong ta ingdeng ke thom inter MSC football tournament surihini rain kora phwa pharman ke pathu padupon Labangso ke pathu kang pupon along Chinthong pen duaramla tumang bongsi pathu ponlo la sualong duaramla asor ke pathu ke mesen mate ke thek munaga jok hini phaivia gold pen chipa haiponsi misen pen pathu pajutpon labangsu ki pathu kang pupon ajai megalong aluhi man peng pen kachitongdun MSC Avijit Kro Duaramla VDC chairman Khorsing Kro Chinthong VDC chairman Longkiteron Chinthong Mondol Maipu Samson Rongphar Duaramla Mondol Maipu Khorsing Be Ulukunchi outpost in charge Tarunda Satum Penchenglok pinaan ke thegiding atum chetongdunilti Chinthong pen himari Rongphar Karbi Anglong live tangte pinia birta ke lapansi kang ton poniglo kardong